سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما تؤمن اللهم اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Amin amin ya Rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, Yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah, astagfirullahaladzim. Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat keletakan batu, Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya.
Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Halo kakak channel King Kong Imut. Halo kakak ya, mengucapkan hai hai. Hai hai kakak, kakak channel King Kong Imut ya. Halo ya. Kakak Sukandar jempolnya mantap Pak Ustadz. Anak-anaknya pinter-pinter ya. Saya bukan Pak Ustadz Pak, saya orang apa ya, bapak orang biasa lah ya. Iya, cuma ngajar anak-anak aja nih, alif bata aja Pak ya, Pak Kakan Sukandar. Amin amin. Anak-anaknya pinter-pinter ya, amin amin ya Allah kabul. Ismail Sanjaya anaknya kelas berapa Pak? Anaknya yang ini kecil nih masih 4 tahun nih, namanya Zahra nih. Iya, yang itu satunya kakaknya 7 tahun. Kakaknya empoknya 7 tahun, kelas 1 SD. Ini nyainya, ini empoknya, empok Idon. Kakak Ismail, kalau aku sih kelas 6 ya. Oh iya, kakak Ismail Sanjaya, Masya Allah hebat kakak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya pengen Ustadz. Kakak Naya Evi mengucapkan hai hai. Hai 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 kakak Naya Evi, hai hai. Bolo-bolo, hai, salam kenal dari Sumedang. Kakak bolo-bolo ya. Halo kakak bolo-bolo ya. Masya Allah, barakallah ya, tap-tap lah ya teman-teman, sudah like-like barakallah ya. Assalamualaikum kakak Nafa. Kakak Nafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Nafa. Iya Sumedang ya. Salam buat orang Sumedang ya kakak bolo-bolo ya, barakallah ya, amin ya. Oke kakak, kita lanjut ya. Sekarang baca doa duha teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai ya dek. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Ayo. Wal jamal jamaluka wa quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma Kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'ashiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika suka permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh lepaskanlah. berkat waktu Duha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Ayo cara yo apa deh. Allahu kami abuna kafi kosodana kafi wajadana kafi ikuil kafi kafana kafi lamina kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat
Tunggu indah main di taman kupu-kupu berterbangan. Terus Iya, saya baca Quran. jangan lupa sholawatan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajah kafi kafanal kafi. Terus terus Namanya Nasadanya Iya senyum rasa indah yang biasa Baik sedekah semua telah masuk surga. Baiklah teman-teman semua, katanya ikatkan takwa saya gitu Umi dan Ali. Semoga hidup kekal bahagia. iya, amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Nafa, kamu kelas berapa? Nih namanya Zahra kakak Nafa nih ya. Belum sekolah nih kakak Nafa nih, masih 4 tahun nih, kecil nih namanya Zahra nih. Itu empuannya kerudung hitam, namanya Nahla kakak ya. Nahla, Namanya Mpok Nahla, Idon. Mpok Idon. Kelas 1 SD, umur 7 tahun. Kelas 1 Nafa. SD. Kakak Jatuh Hafiz. kelas 1. Iya kakak Hafiz Alfarezi. Hai hai, tuh kakak Hafiz. Hai hai kakak Hafiz. Kakak Mamik Rahayu. Hai hai. Oh kakak saya nih, Kakak cowoknya Mami. nih Afi. Kakak Mamik Rahayu ya. Hai hai kakak Saya Mamik. gambar nih di tangan saya. Kecil. Kakak Vivi 03 mengucapkan hai hai hai. Kakak Vivi, halo kakak Vivi. Hai hai. Kakak Hafiz, masya Allah, masya Allah, iya masya Allah kakak ya. Kakak Hafiz Alfarezi, kakak Adita Petok mengucapkan hai hai. Assalamualaikum kakak Adita ya. Masya Allah kakak Adita tuh. Kakak Akila Rapih sekali mengucapkan hai hai hai. Hai hai kakak Akila. Kakak Putu Agustiana Putra kelas berapa kak? Ini kakaknya nih kakak Nahla nih. Kelas 1 SD. Iya, kakak Putu ya. Aku kelas 1 SD. Wah, kakak Hafiz apa sama kayak kakak Nahla. 1 SD. Di mana kakak SD-nya kak? Kakak Hafiz. Kakak Nahla di Jadi Keramat kak. Ayo bareng ya. Ayo. Nyara lagi deh. Ayo. Aku SMA kelas 3. Kakak Putu. Wih, mantap kakak Putu ya, udah besar ya, udah bujangan ya kakak Putu ya, masya Allah. Iya, ayo dek, ini dek. Wabadu teman-teman, lanjut teman-teman ya. Kita baca wabadu, ayo. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi. Dek. Qad radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin ifudina Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kakak. Kak, ini cowoknya, Gimana? ini ceweknya. Jadi ayo tuh siapa tadi itu? Kakak Hafiz kelas 1, kakak Putu Agustiana aku SMA kelas 3,
Akila, kakak Akila Rapi sekali aku kelas 6 kak. Masya Allah kak Akila ya. Kakak Akila kelas 6 SD. Masya Allah hebat kakak Akila ya. Kejepit, jangan kejepit dadanya kejepit. Ini kelihatan kak tuh, itu kelihatan. Kakak mana? Akila, kakak Hafiz Alfaresi di SD 01. Wah iya bener. Oh sampai kakak Nahla, kakak Hafiz SD 01. Iya, kakak Akila sekali aku. Iya. 6D, aku kelas 6D. Iya kakak ya. Nah, lanjut teman-teman ya, kita bacaan sholat teman-teman ya. Bacaan takbiratul ihram ayo. Ya Kak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kakak Akila aku kelas 6D, Hafiz Alfaresi 01. Oh iya kakak kelas 1 ya. Kakak Akila sekali. Boleh aku ikut sama kalian? Wah boleh kak, ayo kak ikutan ya kak ya. Boleh banget kakak Akila Rafi sekali ya. Ayo kita ikut bareng-bareng yuk. Bareng bacaan ruku yuk. Ayo dek, ya kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk. Rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan at-tahiyat langsung. At-tahiyatul barakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya. Cetet. Kalau kakak teman-teman sudah tap layar ya, Masya Allah berkah selalu teman-teman ya. Berkat Kakak selalu Akila, kakak Hafiz ya. Kakak Hafiz Alfaresi, di sekolahku ada yang jual mainan. Wah iya bener, mantap kakak Saya Hafiz juga. ya. Iya ada, sekolahnya ada jual mainan. Wah seru banget nih pasti nih ya. Saya Kakak juga. Akila Rapi sekali. Kalau aku sekolahku SDN 6 Kabila. Wah Kabila di mana kak tuh? SDN 6 Kabila di mana kak? Boleh tahu kak? Masya Allah. Makasih kakak teman-teman sudah tap layar ya, sudah like ya, berkah selalu ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan bunyikan loncengnya. Kan teman-teman sekarang Dede Zahra ya. Ini dek. Baca surah apa dek? Ana, Pak. Ana. Oh iya, kan Dede ya. Itu dia. Ayo. Habis saya nanggung coba ya nih. Ya ntar aja ya. Kita baca surah An-Naba ya teman-teman ya. Minum, bawain minum. Belum kak, diarahkan. Udah, ini. Wah. Wah. Habis. Iya ya. Wah. Iya oke. Kita. Ayo. Bilang Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum teman-teman. Iya sekarang. Sekarang kita baca surah An-Naba ya. Iya.
Suaranya kenceng ya. Suaranya yang panjang ya. Jangan lupa like Jangan lupa like dan apa? dan subscribe dan Bunyikan loncengnya ya. bunyikan loncengnya ya. Ayo kita mulai teman-teman. Kita mulai teman-teman. Ayo. Ya. Sama mic-nya Kak. Oh iya. Ayo teman-teman ya, kita baca bareng ya surah An-Naba teman-teman ya. Nih. Oke, makasih. Ayo. Loh iya itu. Ayo surah An-Naba teman-teman. Oh kakak Akila rapi sekali di Gorontalo. SD-nya jauh ya kakak Akila ya, masya Allah ya. Gorontalo. Ya pertama Kakak tangan, tapi kumu ada sebelah. hidung, muka, Ya kak Fahrian. Z pintar, amin amin kak. utuh. Iya lanjut kakak Jisong tidur. So sekolah ya kan Jisong ya. Si sore kan Jisong sini baru jam 7 kan Jisong. Iya masih sore. Ayo. Tuh. Habis itu setelah Iya. wudhu Nah wudhu ya. baru sholat. Baru sholat, iya oke itu dia sholat ya. Gerakan sholat. Ayo kita mulai ya. Ayo An-Naba. Juga Ayo, sama teman-teman kayak ya. saya sholat. Iya. Minum biar gak haus. Minum suaranya merdu. Nah, terima kasih teman-teman tap-tap layarnya barakallah teman-teman ya. Masya Allah berkah selalu teman-teman. Disehatkan badannya ya. Lapangkan rezekinya ya. Habis, Mamang, Iya. Mamang kemarin saya itu Apa tuh? ngiler. Ngiler? Iya. Sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Tuh, ngilernya banyak sekali. Bau dong. Bau ilah. Ayo, teman-teman Bau jigong. ya. Bau jigong, aduh. Ya ada ini ah. Ayo. A'udzubillah. Ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Adina bayi azim alaihim fi mutaifun. Kala saya amun, summa kala saya amun. Alam najal ayat Adam mihara wajiba awtada. Semangat. Akalakum aswaja waja'alna naumakum subata waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asya wabanaina kakakum sab'an sida waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musyirati ma'an sajjaja nafisa bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa inna yamma fahikana mikota yamma yufa isui fatatuna afwaya wa fiyati sama fakana sebuah basyirati jibau fakana sa'oba. Terus Inna jahannama kana min soda ita gina ma'aba bisina fi'a ahqaba ayazukuna fiha badala sawaba ya mima kasaka jaza'a iraka innahum kanu la yajuna isaba kazabu bi ayatina kisaba aku asain asanya kitaba cukup fana jidakum ya asaba inna yamudahina fasa daika naba Walai ba'aswa barakat sambiha kelas mauna fiha wakala kisaba jaza'a mi'al birata nisaba Habis sama juga dia mabain sama ya yang dikenamin kitaba emaku huwa ma'aiku
Ayatana ila man innahu ma waqa suwaba. Saya kaya muhaqqaq. Masya akhtar ya rabbihim ma'aba. Inna a'danakum azaban qaibayya mayangu ma'umakru masyada. Udah masyada aku kafirah kunci coba. Masya Allah. Surah apa? Surah apa? Al-Fatihah ya teman-teman ya, bilang teman. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Fatihah ya. Iya. Ikutan ya teman-teman. Iya. Wah, ada kiriman apa tuh Kakak Dita tuh? Kakak Dita ngirimin buaya ngirimin Hulk. Apa tuh? Ya Kakak Dita ya, tampilkan Kakak Dita ya. Oke, ya. Kakak Dita, Kakak Zainab Buzaki mengucapkan hai tuh Kakak. Hai, makasih Kakak ya untuk komen-komen Kakak ya, barakallah ya Kak. Terima kasih komen-komennya sudah like juga ya, barakallah ya. Bilang teman-teman. Teman-teman, Makasih ya kasih ya. sudah komen-komen Sudah komen-komen dan like. dan like. Jangan lupa Saya subscribe bikin ya. emoji. Ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya, biar terus ketemu Zahra. Iya, kan ada Zahra biar bisa nge-live-nya ketemu terus ya. Ayo teman-teman bilang, sekarang kita baca surah Fatihah. 2, 3. Iya. Ayo bilang, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Fatihah. Iya, ikutan ya. Ikutan ya. Awas teman-teman. Udah minumnya. Ya. Udah ajan. Ya. Ayo kita mulai bilang. Tapi mau ngaji. Enggak, ayo kita mulai. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, ayo. Yuk. Alhamdulillah ya alamin. Ini kan orangnya keren. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bantal. Mustaqim. Ya, terus. Siratal. Ya ladzina an'amta 'alaihim ghairil Jain. Terus. Hampir aja jatuh teman-teman. Ayo terus. Angkut, ayo terus. Bismillah, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus. Mantap najiat. Terus ayo. Terus. Tadi. Ayo, sekarang pukul. Tabat ya, bismillah ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tabasyara bi'abi wa tab ma akna huma wa ma kasaba ayasana amza tabu Iya, terus Bismillah ya. Terus ini Iza ja. Abi, Ya. saya bocil coklat, kakak bocil keju, saya bocil pulpen, kakak bocil pensil, saya bocil HP, kakak bocil TV. Gitu. Maksudnya apa tuh maksudnya bocil itu? Maksudnya apa maksudnya? Kata mama. Kata mama. Oh gitu. Mama nih, ayo mulai. Bismillah. Oh Abi, bapak ngaji. Bapak ngaji, iya. Sama bapak sholat. Bapak sholat, iya. Oh mama Mama apa? ngaji sama mama ngedi sama mama Ngedit. sholat. Iya. Bisa aja nyai. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasuhi wa fat'aitan nasadu. Afi ini raya akhraja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum abiduna ma a'budu ana abidum ma abattum antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kautsar rabbika wa inna ja'alnaka huwa abtar. Masya Allah. Buaya. Iya, itu tempat tuh. Buaya. Amin. Kakak Hafiz Al-Faresi. Hai itu Kakak Hafiz. Abi, Kakak Hafiz, Kakak Bagas, Abi. Kakak Putra, hai. Kakak Bagas. saya hai. bisa buang yang tengahnya. Iya, bisa ya. Ayo, lanjut teman-teman ya. Warna warni, warna pelangi, buang. Iya, buang. Ayo. Lanjut teman-teman ya, kita mulai lagi ya surah. Ada lagi. Buang. Apa tuh? Enggak. Enggak Kakak buang. siapa tuh? Kakak Putri, hai tuh. Kakak Putri, hai, Kakak Putri. Ada Kakak Putri, hai. Jatuh itu Kak. Enggak itu. Ada maksudnya apa di dihapus? Pencet kali kepencet. Ada Ayo, lanjut ya teman-teman ya. Bercanda itu pura-pura. Orangnya Iya. ceritanya Iya. Iya, lanjut. Orangnya jadi Iya, bau. Bau. Hai deh, Bau Kakak apa? Putri itu, Kakak Putri. Bau busuk. Ayo Kakak Putri itu. Hai. Kakak Putri jangan lupa like Kakak Putri bilang gitu. Yang baik kakak Putri. Iya, dan subscribe ya. Dan subscribe ya. Terima kasih, berkah selalu. Terima kasih bekas tahu. Amin. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatal yukazibu biddin. Fazaikal yatim. Hudu ata'am yang masyarakat. Terus. Musain Aziram angladim sahun Azina umira Unahamaun. Iya, Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim.
إيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masya Allah. Terima kasih Kak Putri ya sudah like dan subscribe teman-teman ya Kak Putri ya. 1, 2, 3, Berkah Kak 3, Putri teman-teman semuanya ya. 4. Ada 4 ayo. Lanjut. Bismillah ya mulai. Abi, 3 ditambah 1 juga bisa 4 ya. Bisa 4 betul. Iya. 2 tambah 2 jadi 4. Iya. 3 tambah 1 jadi 4. Pinter sih Dede, pinter banget sih. Adek lucu tuh kata Kakak Putri tuh. Terima kasih Kakak Putri. Saya juga lucu Kakak Putri bapaknya ya. Ayo terus. Bismillah. Teman-teman lanjut ya. Ucu gemes. Ya gemes. Mau dicubit. Dicubit ya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi. Udah. Udah. Ini ayo antara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Amil aradun fitati asa'in kay'un ababil. Terus. Amin. Udah sanggung. Tarmihim. Nah, boleh kelar bacanya gimana sih ini? Udah terus. Ayo. Adik kakak doain supaya berangkat umroh. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Kabul ya Allah. Berkah selalu kakak ya, Masya Allah ya. Adik kakak doain supaya berangkat umroh. Masya Allah, amin ya Allah, kabul. Kakak tinggal di mana kakak? Asli mana kak? Boleh kita kenal kak? Daerah mana kakak nih, Kakak Putri? Udah deh, bener deh. Udah bucin. Doain tuh sama Kakak Putri tuh biar umroh tuh, Masya Allah tuh, amin ya Allah, amin. Mana? Ini ada wuhu. Iya, ayo sini aja tuh. Ayo. Mana nggak ada orangnya, cuman Pagaran di mana ya? Cuman gamingnya. Pagaran daerah mana kak? Saya baru dengar kak, Kak Putri. Pagaran. Iya. Pajajaran kali Pagaran. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Anta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil anal aradun fitriyah. Sa'aim kay'un ababil tamim bijatim nisiki faja'ahum ka'as Fim ma'kul. Iya, terus oh, ada kakak siapa tuh? Kakak Zafira. Kakak Zafira Atika Zahra. Halo, Dede lucu katanya tuh. Halo, Kakak Zafira Atika Zahra. Halo, Dede lucu. Bikin gemuh ya? Iya, bikin gemuh. Kakak Putri, nama adik apa? Nama apa namanya, Dek? Kakak Zahra. Hah? Kakak Zahra. Namanya Kakak Zahra nih katanya. Emang udah punya adik, Dede? Kakak Nyai ya teman-teman ya, namanya Zahra nih. Namanya Dede Zahra teman-teman, usianya 4 tahun. Ayo deh. Namanya Dede Zahra teman-teman ya. Ya, ayo lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang. Kedengeran. Adik dia mama ada saya rabana mau laka yang badan ayu mama ada kamu ramana yang mau doto kalau afidaina yang mau sadawi yang mau badada. Iya, sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Mana? Mana? Itu. Yo. Abi mana? Orang teman-teman. Abi mana? Ya, Abi. Teman-teman gitu bilang, teman-teman. Teman-teman. Oh, bilang ngomong. Sekarang kita baca surah baca Iko ya. Iya, berapa Dede? Berapa Dede? Iko 3. Terus halaman
Halaman Berapa halamannya? Yang bener apa? Ya halaman berapa nih? 12. 21. 20 sah? 21. Ayo. Ya teman-teman ya. Sekarang kita baca Iqra teman-teman, ada Jahra teman-teman ya. Iqra 3 ini. Iqra 3 halaman 21 ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng kita baca yuk. Ayo, munduran. Munduran. Biar bisa duduk. Mau di sini apa gimana? Sini. Duduk aja ke tadi ya. Ke bantal. Enggak. Bangku. Iya. Kan bangku sini. Ada semut. Semut. Ya udah. Dulu ya. Tangkap. Semut kecil. Allahu Akbar. Ya, ya. Kakak tuh. Kemana semut saya satu? Ya teman-teman ya, lanjut ya. Kita baca Iqra 3 teman-teman ya. Iqra 3 halaman 21. Ayo, awal gila deh. Allah ya. Terus, semangat. Ya. Hmm. 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 Ma'ahu Hmm. yadahu Hmm. walahu Hmm. yahu Hmm. iza saja Hmm. fima Panjang V-nya. kanu Hmm. mawazinuhu Hmm. ya nabi'ah Hmm. wa ajibu Hmm. hafizina Hmm. wa nusuhi Salah. wa nusuhi Apa? Iya. Ini biar ingat. wa nusuki Iya, terus. mutaqabilina Hmm. fi jidiha Hmm. rakudiya Pendek. rakudiya Hmm. tuzahiruna Hmm. junuduhu Hmm. utituhu Hmm. wa utu bihi Hmm. famasauhu Hmm. wala yusiku Hmm. wasaqahu Hmm. fasaqahu. Iya, masya Allah ya teman-teman ya. Ya kakak Kamu Putri, apa kakak dong Putri, ngajinya? ada rumahnya di mana? Di Bogor. Di Bogor. Kali ya. Iya, kakak ya. Iya. Ada Jahra rumahnya. kali. Di mana dek? Dek. Iya, oke siap. Jadi ya teman rumahnya di Jati Kramat teman-teman ya. Di Jati Kramat teman-teman ada Jahra rumahnya ya. Mana? Jati Kramat. Kakak Kim Tiara 9265, aku tuh bukan Islam tapi aku Hindu. Oh masya Allah ya kakak KMG Tiara 9265, aku tuh bukan Islam tapi aku Hindu. Iya kak, nggak apa-apa kak ya, kita bareng-bareng aja kak ya. Yang penting kak sama-sama orang Indonesia kak ya, masya Allah ya. Kakak hebat kakak ya. Ayo kakak lanjut kak ya, kita belajar bareng-bareng kak. Nggak apa-apa kak, belajar bareng-bareng aja kak. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Terus. Ma'ahu yadahu Mm. walahu yahu
saja. Terus makan. Maknya panjang maknya. Fima. Ayo. Kang mundur. Kurang mundur ya. Ayo. Fima. Ayo. Fima Hmm. kanu Hmm. mawazinuhu Hmm. ya nabi'a Hmm. wa ajibu Hmm. hafizina Hmm. wa Hmm. nusuki Lagi. wa nusuki Hmm. mutaqabilina Hmm. fi jidiha Hmm. aku dia Hmm. tuzahiruna Hmm. junuduhu Hmm. utituhu Hmm. wa utubihi Hmm. famasauhu Hmm. wala Hmm. yusiku Hmm. wasaqahu Hmm. fasaqahu. Iya, kakak hamba ilahi cantik amat Dede. Oh, saya cantik ya kakak ya. Hah? Abi apa Dede yang cantik? Dede. Emang? Iya, Abi Emang? kan ganteng. Abi kan cowok, Abi cowok. Oh gitu. bukan cewek. Bukan cewek. Oh gitu. Emang kakak, emang itu cantik emang. Cantik pakai kerudung. Makasih teman-teman ya, Masya Allah ya. Berkah selalu teman-teman ada komen-komen yang kakak hamba ilahi ya. Jangan lupa like teman-teman ya, ada subscribe ya. Ayo, baca lagi bareng-bareng yuk. Bang Abi, ayo. Ayo diperhatikan deh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hu, 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 u, hu, u. Ma'ahu, ma'ahu, yadahu, yadahu, walahu, walahu, yarahu, yahu, idza saja, iza saja, fima kanu, bima kanu, mawazinuhu, mawazinuhu, ya nabi'a, ya nabi'a, wa ajibu, wa ajibu, hafizina, hafizina, wa nusuki, wa nusuki, mutaqabilina, mutaqabilina, fi jidiha, fizidiha, laku dia. aku dia, Mana? Nah, iya itu benar, tunjuk. Tuzahiruna, tuzahiruna, junuduhu, junuduhu, utituhu, utituhu, wa utubihi, wa utubihi, famasaluhu, famasauhu, wala yusiku, wa yusiku, wasaqahu, wasaqahu, fasalakahu. fasaqahu. Shadaqallahul azim. Bilang teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca Apa? jilid kuning Metada Umi jilid 2. Iya teman-teman ya, sekarang dari Zahra baca. Ada Allahnya. Ada Allahnya. Emang tulisan Allah. Ada lah pasti Al-Quran mah, masa nggak ada Allahnya. Ya teman-teman ya. Ini belakangnya. Ini Umi, belakangnya metode Umi teman-teman ya. Jilid 2 teman-teman, metode Umi bagi yang punya silakan ya, ikutan bareng-bareng ya jilid 2 teman-teman ya. Tuh apa tuh? Hai Dek, nah kakak Putri noh. Kakak Putri hai Dek, hai kakak ya. Terima kasih kakak teman-teman semua ya, sudah like ya, sudah tap layar ya. Berkah selalu teman-teman ya. Masya Allah ya, mantap. Ayo lanjut. Mana Dede, mana berapa deh halaman Dek? Gue lupa Dek. Mana halaman 21 ya?
Bukan ini. Ini udah nih, udah Harojan ya. Kolaman udah ya. Ban bin ya. Ini udah belum? Kolaman udah kan? Sekarang ini deh ini, ayo. Ya, teman-teman ya, metode Umi halaman 2 berapa nih? 25. Iya, betul teman-teman ya, halaman 25. 25 ya. Iya. Yes. Iya, jangan lupa gitu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan like juga. Dan like juga dan komen Iya. dan share Dan share ya. dan loncengnya. Dan loncengnya ya. Ayo teman-teman kita baca bareng-bareng ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf lama. Ayo, Ban, apakah? bin, Ah. tan, Hmm. tin, Hmm. san, sin, Hmm. jan, jin, Hmm. han, hin, Hmm. kon, hin. Hmm. Kayaknya ini udah deh. Udah kali ini ya. Udah ini. Nih, jadi jarang udah ini deh nih. Zakiron udah. Iya bener, dia udah ini nih, Waladin nih. Waladin ini nih. Ayo, bismillah. Maaf teman-teman salah ya. Kakak Aira Putri itu hai Kakak Aira hai kakak. Teman-teman nih, halaman Mau jawab. halaman 28 ya teman-teman ya. Ayo, baru jawab ya. Hai itu hai. Hai. Ya. Bismillah, mulai. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, la, din, fa, a, kin, ja, sa, din, ko, la, min, fa, sa, din, ma, la, kin, sa, ji, din, ko, fi, ain, a, bi, din, na, i, min, a, i, min, jahilin, dusuin, suuin, hutin, kitabin, tiomin, siotin, ubadin, jusin, wajuin, salamin, sodikin, osuin. Iya, masya Allah ya. Kakak Zahra tuh, Kakak Zahra Nuryani itu. Anak kecil lagi apa tuh gapain. Sama-sama namanya Zahra juga ya. Kakak Zahra ya, ini dari Zahra, sama-sama Zahra teman-teman namanya. 30. Iya, ayo. Iya. Kayak ngaji teman-teman Kakak ya, Kak Zahra Nuryani ya. 30. Iya. Jangan lupa like teman-teman ya, Kak Zahra. Juga sama 0 ya. Tuh. Jadi 30. Cantik katanya tuh Dede Zahra tuh cantik. Abi cantik nggak ya? Ganteng deh. Malu ya Dede Zahra. Ayo, bareng-bareng ya teman-teman ya. Ayo deh bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Waladin, Waladin, falakin, falakin, jasadin, jasadin, qalamin, kolamin, fasadin, fasadin, malakin, malakin, sajidin, sajidin, ghafirin, gofirin, abidin, abidin, na'imin, naimin, alimin, alamin, jahilin, jahilin, apa nih? Dusurin, dusuin, su'urin, suurin, furutin, rutin, kitabin. kitabin, Kak siap-siap Kak, kerudungnya Kak. Kiramin, kiramin, siap-siap. Sirotin, siotin, ubadin, ubadin, julusin. jusin, Kak, rojulin, ojulin, salamin, salamin, sodikin, sodikin, rasulin. rasulin. Sadaqallah. Salamin. Iya, Tadi salamin. salamin dong. Iya, salamin. Sadaqallahul azim. Kakak Zahra Nuryani, makasih. Iya Kakak, sama-sama Kakak ya. Makasih juga Kakak, teman-teman semua ya sudah
menyimak, sudah tap-tap layarnya, sudah subscribe, sudah like, sudah komen-komen, sudah share-share, sudah subscribe semua teman-teman ya. Barakallah teman-teman ya. Ya sekarang teman-teman ya. Teman-teman alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang saya cantik, soleha, Amin. belajar ngaji sama belajar sholat. Tapi anaknya suka galak sama dedeknya. Emang kamu suka galak sama dedenya? Iya. Bisa banget ya. Dek, miknya dek, sini dek. Miknya dek. Dia nggak kedinginan. Biar dinginan ya miknya. AC sama kipas kan. Iya. Ayo teman-teman ya, sekarang kakak 7 kali. 7 kali, masya Allah, ayo. Ya 7 kali hebat. Naikin lah. Naikin, iya, naikin ya. Naikin. Hebat kakak nih teman-teman ya. Halo teman-teman gitu. Ayo. Halo teman-teman. Ya saya Nahla. Saya Nahla. Mau ngaji. Mau ngaji. Apa? Iqra. Iya, kenapa? Iqra 6 halaman 17. Emang? Ya. Oh iya, 17 teman-teman ya. Wow. Halaman 17 teman-teman ini. Ayo lancar ya. Ayo bilang teman-teman. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Iya teman-teman ya, Iqra 6 halaman 17 teman-teman ya. Bagi yang mau ikutan silakan teman-teman ya. Ayo. Ayo kita mulai gitu. Ayo kita mulai. Iya, ayo. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 mimma ing sodid mang solaha min abaihim yauma la yugni anhum kaiduhum syai'aw walahum yungsharun. Faya ma'amalang lihaw wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulum ma'rufu wa magfiratu Ngetin. firatun khairum min sodaqotiyat ba'uha aza. 10 watolhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang dorobana lahul amsala wa kullang tabbarna tasbiro. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulam mashura. Ya, Masya Allah. Ini baru 1. Iya, pintar. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 mimma ing sodid mang solaha min abaihim yauma la
ni ang Ngutin. karang Anhum kaiduhum syai'aw wala hum yungsarun falya ma amalan salihaw wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulum ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha aza. 10 du wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatbiro wa kullaz zalimuna in tabi'una illa rajulam mashura. Kedua. Iya, terus. Itu siapa tuh teman-teman tuh? Kakak Putri, maaf lama. Iya kakak Putri, nggak apa-apa kakak Putri ya. Siapa? Kakak Aira Putri mengucapkan hai tuh. Kakak Aira tuh, kakak Aira Putri hai kakak Aira. Kakak Zahra Nuryani, anak kecil lagi ngapain nih cantik? Namanya Zah. Iya Zahra Nuryani ya. Makasih ya sama-sama Kak Namanya ya. sama Kak. Sama ya. Lanjut ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk lanjut. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kita bayyalqahu mansyura. 9 mimma insodid mang salaha min abaihim. Lagi yaumala yukni an hum kaiduhum syai'aw wala hum yusarun falya ma'ama lang salihaw wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulum ma'ruf wa magfiratun qaulum ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha aza. 10 du wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang darabna lahul amsala wa kullang sabbarna tatbira wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulam mashura. Karang 4. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 mimma insodid mang salaha min abaihim yaumala yukni an hum kaiduhum syai'aw wa lahum yusarun falya
amalan solih hawala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati ba'uha aja kuludu wa tarhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullan dorobana lahul amsal wa kullan tabbarna tasbira wa qawlan zalimuna intas tabi'u na illa rodu lamas hura. Masya Allah. Tuh teman-teman, kata Dirga Gamers, Dek, boleh nggak kakak request surat Al-Lahab? Bisa nggak? Tapi jangan patah-patah ya. Ayo Dek, abad kak. Iya, ayo teman-teman ya. Ayo Bismillah. Bismillah. Hah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada. Terus. Tabat yada. Masa lupa. Tabat yada. Udah sini deh. Tabat yada habiu. Habilah habiu. Ini, sabar, nih sabar. Sabar. Habiu wa tabat. Sabar bareng. Ya, ada yang request nih. Ada yang request. Al-Fadlan kok, Kakak Nahla pinter banget, banyak fansnya. Ya kakak pengenalan. Ayo udah dijahit ayo. Pengalan. Iya ayo. Ayo teman-teman nih. Ayo sini deh bareng-bareng ayo. Tabat yada ayo, tabat yada Al-Lahab ayo. Ayo tabat yada ayo. Ayo itu tadi request. Ayo cepetan. Ayo kak, tabat yada kak. Ayo kak. Pakai itu deh. Pakai itu. Ya, tabat yada masa lupa orang yang request tabat yada doang kok. Teman-teman ya. Yada. Tuh, terus deh. Kami deh. Ya. Kami. Ayo, bareng-bareng nih, bareng-bareng. Ayo, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasana tahab amatuhu hamma tahatab. Hadarum mimma sada. Sekarang katanya surah An-Nas tuh. An-Nas. Kul kamu sebirabin nas aja ayo. Kul gampang Anas mah ayo. Bismillah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah ya. Kakak Dirga Gamers ya. Sudah ya kakak ya. Jangan lupa like dan subscribe ya kakak ya. Bang Alan Fadlan, kakak Nahla pinter banget. Amin Bang Alan ya. Banyak fansnya. Amin Bang Alan. Bang Alan. Halo Bang Alan ya. Ayo lanjut kak. Bang Alan kan Ayo Bang Alan ya. Ayo. Udah ayo. fotonya. Pokoknya ayo Bang Alan. Ayo lanjut deh teman-teman ayo. Lagi Bismillah. Ada 4 ya, kalau 5. Sekarang 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma li ahadin. Nih. Mana itu bener ya? Emang itu lewat. Nih. Banuh ayo. Ayo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 sa mimma in sodid mang salaha min aba
wala hum yusarun. Faya amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Uludu watul himmangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatbira wa qala zalimuna in tabi'una illa rajulam mas'ura. Karang abi dulu. Kami dua, ayo. Ya teman-teman ya, dapat boleh komen. Karena banyak fansnya kakak, ya udah anak aja. Gimana? Ayo lagi ya teman-teman ya, ulang lagi ya. Ayo. Bismillah. Apa? Itu ada yang request lagi. Request surah Al-Falaq. Ayo. Al-Falaq kayak mau. Ayo. A'udzu birabbil falaq. Tapi kok ada ini ya? A'udzu birabbil falaq. Iya. Ayo. Bismillah. Ayo. Hafal kan? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu. Hafal kan? Masa lupa? Ih, qul a'udzu birabbil falaq ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Ulang, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, masya Allah ya kak ya. Kakak Laweng Jaya, kakak Salahuddin ya. Kakak Salahuddin Al-Ayubi mirip Ning Umi, masya Allah, masya Allah. Iya kakak ya, kakak Salahuddin Al-Ayubi mirip Ning Umi, masya Allah. Amin, amin, amin ya. Biar bisa jadi kayak Ning Umi. Kakak Laweng Jaya Farm, semangat ya kak. Ya kakak ya, kakak Laweng Jaya Farm ya. Wah, ada yang loading lagi. Semangat. Itu ngapa dah? Kakak gamer surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kak, masya Allah. Surah Al-Baqarah panjang kak ya. Nanti setelah ini kak, Nahla baca surah An-Nazi'at sampai surah Al-Buruj kak ya. Al-Buruj. Iya. Enggak. Al-Buruj apa? Atorik. Atorik ya teman-teman ya, ya kak ya. Atorik. Dia tawa tuh, ngeprank. Ngeprank. Kakak juga ngeprank ya, Al-Baqarah, masya Allah ya, panjang kak. Ayo lagi, Bang Abi ya ini kak. Yang lanjut kak, ini kak ya. Iya. Ayo perhatikan kak, perhatikan ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya. 9 so. Mimma in sadid. Man salaha min abaihim.
min abaihim. Agak dipanjangin Kak, mang 2 harokat ya, jangan mang doang. Jangan dibaca mang sholaha, agak dipanjangin lagi, dinikmatin ya. Mang sholaha min abaihim. Ayo. Man salaha min abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Faya Yauma la yauma la yubni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. kaiduhum syai'au. Ulang. Ulang. Ya. Yauma la ya. Yauma la yubni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Emang ada yang salah ya? Tadi kayaknya aku belum baca syai'aunya ya. Fal ya, perhatikan. Fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. 10 bu 10 wudu. wa talhim mandud. Batal him mangdud. Lahu zurriyatun du'afa'u. Lahu zurriyatun du'afa'u. Du'ain du'afa'u. Du'afa'u. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Wa kullang dorobna lahul amsala wa kullang tabbarna tatbira. Wa qala az-zalimuna in tattabi'u. Ya. Ya, Pak. Ya, betul. Oke, makasih ya, Pak. Bahasa ya? Basah. Mana nih? Apaan tuh? Mama nih. Dan. Mama gelang-gelang terus. Ayo. Tadi mana, Dik? Wa kullang ya. Wa kullang itu ya, betul ya? Udah tadi. Itu udah. Yang terakhir. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa
Illa langsung. Illa Illa rojul. panjang laknya. Illa rojulan mashhura. Iya, jangan dibaca illa, jangan. Nah, ini kan lamnya lam tasdid doang, lam tasdid biasa. Kalau nun tasdid baru ditahan. Inna gitu. Kalau ini lam tasdid mah nggak usah ditahan-tahan, ya. Illa kalau ada panjangnya tuh nih. Kan dematnya tuh. Nih. Tahu. Nih, illa tuh ya. Oke. Nah, lagi bareng-bareng Abi ya. 2 kali kan, Abi? Ayo. Minum dulu. Minum dulu. Apa tuh kakak sama nih? Ayat Semangat. kursi. Hah? Semangat ya kakak. Itu Surat di- An-Nasr sama ayat kursi. Ayat kursi. Ayo. An-Nasr ya. Bisa ya An-Nasr kak ya. Ayat kursi. Kakak Winskar 2. Hai itu. Kakak Winskar. Halo. Hai Kakak Winskar ya. Itu kakak dir. Ya, Dirga Gamers. Surat An-Nasr. Kok tapi Hmm. loading mulu saya itu. Loading mulu memang itu anunya emotikonnya, loading emotnya. Ayo, Ada adik. juga. Ada emot loading. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 so. 9 sok. Mimma sadid. Mimma sodid. Man salaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Faya'ma amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Aduh. Ya, qaulun ya. Qaulun ma'rufu wa magfiratun khairum min sadaqati yatba'uha aza. Ba'u ain Ba'u. yatba'uha aza. 10 du 10 wa talhim mandud wa talhim mamdud lahu zurriyatun du'afa lahu zurriyatun
الضعفاء وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah teman-teman ya. Kakak Dirga Gamers. Dek, kelas berapa? Umur berapa? Apa? Kakak lah. 7 tahun. 7 tahun. Kelas 1 SD. 1 SD ya. Kakak Dirga ya. Kakak Nahla umurnya 7 tahun. Kelas 1 SD. Kakak Dirga Gamers yang ngajarin adiknya, kakaknya, apa ayahnya kalau boleh tahu. Yang ngajarin adiknya ya bapaknya, saya ya. Ya Kakak Dirga ya yang ngajarin adiknya Nahla, Zahra itu sama saya juga ngajarin ya. Iya, tadi Dede Zahra pertama Kakak Dirga. Ini Zahra udah ngaji ya, sekarang kakaknya nih gantian nih. Sekarang Kakak Nahla mau baca surah An-Nazi'at teman-teman ya. Betul kan Bi? Iya betul, ambil Al-Quran. Ini Gak bohong. ya. Ini teman-teman ya, sekarang baca surah An-Nazi'at sampai surah At-Tariq teman-teman ya. Ya, yuk. Jangan yang punya saya. Kakak Saman Bojong Madang Ngumbul. Assalamualaikum cantik, Masya Allah ya kakak ya. Kakak Nahla dibilang cantik tuh. Assalamualaikum cantik. Iya. Ini loh. Iya itu. Ayo. Oh iya bener. Atorik ayo. Masya Allah amin ya kakak ya. Kakak Saman Bojong Madang Umbul ya. Amin amin. Dia cantik keluar dalam ya kak ya. Kakak Dirga ngajinya Iqra berapa? Tadi ya kak ya, Kakak Dirga ngajinya Iqra 6 kak. Iqra 6 halaman 19. Makasih tap-tap layarnya kak ya. Ayo bareng-bareng yuk. Surah An-Nazi'at teman-teman ya. Apa? Naon? Naon? Ku tap-tap layar tuh teman-teman. Makasih teman-teman. Hah? Capek. Capek. Udah pingsan kan? Pingsan nggak? Pingsan nggak? Aman? Aman, bareng-bareng Abi yuk. Aman, Abi. Iya. Iya ya. Bang Rasid ngaji sama Abi katanya pingsan kelamaan ya. Bang Rasid ini. Iya, Bang Ami nggak mau ngaji sama Abi katanya pingsan. Iya, pada pingsan ngaji sama Abi kelamaan katanya. Iya. Oke. Iya. Semoga anak saya pilih seperti adik ini, amin ya Allah, amin ya. Wah, wangi banget. Amin amin. Ayo kak. Ayo teman-teman surah aja teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Mas suaranya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه وادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا أشياء أو ضحاها. Ya, sekarang surah Al-Baqarah teman-teman ya. Ada Surah yang Al-Baqarah. Apa nih? emoji tuh. Kakak sama semoga Masya anak Allah. saya pintar seperti adik ini, amin amin ya Kakak Saman ya. Kakak Saman, salam dari Pamarayan Serang Banten. Mohon doakan saya ya agar anak saya juga seperti Ada adik yang ini. kasih emoji. Amin amin ya Allah ya Kakak ya aman ya. Kabul. Nanti ada yang kasih emoji. Iya, Kakak Dirga Gamer surah Al-Muluk 30 juz. Bisa nggak, Dek? Iya. Surah Al-Muluk ini Masya Allah ya. Surah Al-Muluk ya. Tabarakallah ya Kak ya. Oh, mantap Kakak nih. Iya, requestnya mantap nih. Mana tadi hilang? Kakak tadi kakak ini mana ya? Dirga Kakak Halimah FFF Halim, Masya Allah ya Kakak Halimah ya berkol Kakak ya. kelas 1 SD. Kakak Halimah mengucapkan hai. Keren, Masya Allah, amin. Kok bisa? Kakak Dirga Gamer kelas 1 SD umur 7 tahun kok bisa baca Al-Quran. Aku baru 5 juz, aku kelas SMP. Kelas 3 umur 16 tahun. Oh iya Kakak Dirga ya. Iya Kak, ini Kakak Nahla ini Kak dari usia 4 tahun Kak udah belajar ngaji Kak, saya ajarin Kak. Jadi ya Alhamdulillah Kak udah bisa baca, Alhamdulillah. Kakak Dirga Gamer juga ini hebat nih ya. Udah bisa baca juz 5 nih, mantap. Semangat Kak ya ngajinya ya Kak ya, Kakak Dirga ya. Nah, Kamu lanjut, ya. bacanya berapa kali? Iya, Kakak Dirga berapa kali bacanya Kakak Dirga? Ya. Lanjut teman-teman ya surah Al-Baqarah teman-teman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah
faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasara summa amatahu faqabara summa iza syaa'a ansara. Qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu min ta'ami anna sababna ma asaba summa sakaknal ardu sakka fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghurba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yawma firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni wujuhu yawma idzin musfira hikatan mustabshira wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah teman, surah apa? Kak? Surah At-Takwir ya. Ayo teman-teman ikutan ya bilang. Teman-teman ikutan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa aina tazabun in huwa illa zikrul lil alamin. Man syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Masya Allah ya surah. Bukannya surah Al-Infitar teman-teman ya. Infitar. Ayo ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin wa yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kakak Putri no. Kakak Putri hai Dek. Hai. Kakak Putri, ayo Kakak Putri ya ikutan Kakak Putri ya surah Al-Mutaffifin teman-teman ya Kakak Putri ya. Ayo Kakak Putri, Kakak Dirga, Gemes dan lain-lainnya ya. Ya. Rumahnya di mana? Kakak Putri, di mana rumahnya Kakak Putri? Karena nanya Kakak Putri, boleh tahu rumahnya nggak Kakak Putri di mana? Ayo. Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya bareng-bareng yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibu nabiyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla in kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursila 'alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Siapa nih teman-teman? Kakak Dirga Gamers Aduha. Waduh, Masya Allah ya. Kakak Dirga Gamers Aduha ya. Aduha wa laili iza saja ya. Waduha. Insya Allah kakak ya, udah malam kakak ya. Kita lanjut dulu kak ya, bacaan murojaahnya kakak Nahla teman-teman. Terlambat ya. Ya, lanjut surah Al-Mutaffifin. Kakak Lutfi Adi tahfiz deh. Iya kakak. Al-Mutaffifin. Kakak Lutfi Adi ya, kakak tahfiz deh. Iya kakak ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallah ya. Hah? Capek. Capek. Belum pingsan. Ini langsung capek udah. Oh ya, teman-teman ya, udah lobet teman-teman. Udah lobet. Udah lobet. Iya, udahan dulu ngajinya ya. Udahan dulu yang ngajinya. Besok ngaji lagi. Besok ngaji lagi. Di jam yang sama. Di jam yang sama. Iya, jangan lupa like. Jangan lupa like. Dan subscribe. Dan subscribe. Dan share. Dan share. Iya, ke keluarganya, teman-temannya. Ya. Terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Mohon maaf ya dari segala kesalahan, kekurangan, kehilafan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi teman-teman. Ya, tutup dah. Tutup udah lobet akan ahlanya. Oke, pelan-pelan. Ntar mental kayak tadi. Nanti yang berjatuh HP Abi. Emang? Iya, dia mau dari jarang deh ya. Allah, ayo mulai. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa
lana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbi habli minas sholihat rabbi habli minas sholihat rabbi habli minas sholihat rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Halo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Iya. Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintas salihah. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Salawatan Ujang Bustami, Masya Allah deh. Salawat Ujang Bustami dong, please you. Ya, oke. Ayo teman-teman ya. Tahu aja nih Bang Dirga nih, Masya Allah ya. Ayo teman-teman ya. Ayo kita salawatan Ujang Bustami teman-teman ya. Saya nggak mau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbil fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى bihurmatihim. Salawat teman-teman ya, jangan takut setan engklek, setan beles, setan engklek ya. Masya Allah kakak Putri, Masya Allah, amin ya kakak Putri ya. Berkah selalu teman-teman ya, sudah like, sudah komen-komen, sudah subscribe, sudah tap layan, sudah menyimak ya, sudah semua ya teman-teman ya. Pamit teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di hari esok teman-teman ya, di jam bersama. Yuk. Dah, see you next again. Bener nggak baca? Itu. Masya Allah teman-teman Kak Putri ya. Bos Kak, bos.